Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kiniglong ki khubor bam ta kasni. Kasengking atiar HNLC klashim ya karai bantung yu unong ya sad bat ban phalit ya sad ya khmat ka tribunal ka badai kmi ban shimrai la ondang beteng ne penkut no ya ka jingnyo be-ain ya kaseng. Uba sadan bla obade uksiang jengka HNLC habakran hakilat pathai kubor menta kasngi ula pentip bahakasin ka beningkong kaseng HNLC klashim ya karai banpa ya umuktiar banet ya sahat yakmat ka tribunal balatung da ka sorkar pedeng ban bishar halor ka jingkhen be-ain ya kaseng. Ka HNLC kalatung muktiar ban ya sahat ya kamta kaseng da uba Fernando Shangpliang bala ban kedaw hangni ba kaseng HNLC kelasya nyaw be-ain ya kasnem arhajar ahar. Na kaliang jengka tribunal kalabu tarik haka arpu tarik benai balai arhajar arpsan bahkan syang bishar la kandang beteng ne em banyo be-ain ya kaseng HNLC bat gani kaderu kasin ka beningkong ba kaseng kala menjur ban pha do nong ya saj ban pengsan sange no banyo be-ain ya kaseng. Shushu na kaliang jeng uba sadan ula pentip ba kaseng HNLC kala kwa benikran ya suk bat dei halor kani ka nongrim kala thung ya unong ya saj ban sange no ya ka jingnyo be-ain ya kaseng. Na kaliang jeng umuktiar uba Fernando ula pentip ba ula pediang ya kani ka jingtung jeng kaseng banlong kum umuktiar ban ya saj ya kamta kaseng ka banlong haka arpu artrik banai balai arhajar arpsan ha State Convention Center Shillong la ban kedo hangni ba ya ka tribunal la kli da justice Mitra Saikya ki mamla ki banet syakane ka tribunal kinong na kaliang jeng ka sorkar pedeng ka sorkar jela bad ha kasin ka beningkong kaseng HNLC.